Hello, clear to te. In sa vain kum sang ni som ni pali kum thar chi bai veku. Ole ka chanela ka lo ma chewa. Kum thar lim ta kain man ka be se ya. Chuanin tun chu ma hianin sang ni som ni pali ata na kan video ma sabbe ra tan chuan Bikil products kan review don ani. Khongena top 3 million sak don ne. Ole tuna hian ka mai ka phi to products pathum ka ron review dona. Toner, serum le facial oil ka ron review dona. Tun hian ka mai ka phi to aro to viau me chuan chuan toner hi ka mang hal dona an toner hi Bikil Sika plus Bisobolo, Centella Asiatica plus Chamomile, the calm soothing tone of Antia Hinia at Burachu. Calming tone or any Umzia Chuan, calming tone or any texture pohi water type and combo. Hey, follow so it's and Kanya, a lightweight cup mare. Come my hand. I tell me Lord Doctor, Amamoto cup my. A mom lower, a heavy low cup mare. Looking at a layer like Donna, to be much ingredients and look and go, and get chat not there, and get and kill Charlie take an end on any. I must have better one in aqua in Zeka, to be candy made that one in rose water aroma to Mizuat one in aloe vera juice on boca, one which hazel extract on boca, one in glycerin oma, as well as one centella oma to licorice root extract on boca. Chamomile flower extract on boca, chuanin rosemary leaf extract on boca, elentowin oma, chuanin panthenol on boca ni. Rosemary. Ngekha rosemary leaf extract oma, essential oils. Nge a leaf extract kanya a oils ni lo chuan chun rima nei lo he hian in an soothing toner hian. Rima pelawa. Manan nuam khop maya. So the rods one a heavy lower enge a soothing soothing lampang hi winter lipon mana chatawa soothing lampang su nipui lighten tiro kholum lighten man tur kan ti chena ma se thlasika po changkai tho nga tinge kan ti chuan kan vun kha enge cover ta khan tai sen sa te pom ve the tho cover ti thelo chi khan mo khatianga khanin kamin kha achangkai lu tuk thawa a man the ve kani o kha in lo sia de sim sima tan cover thate la sik don so mo mana nuam khup me we khat kaler le dona which is lo ma which is le chu por stand ten chan ti chin khan ye ke ma ta ki chonin ka ngai sang lem lo wa ma se eng ma har sa na min thlan lo thunga so ingredients dang ro chu a thalom viawa panthenol oma centella omboka enge soothing chai mai calming chai mai khania chuan chamomile hi a that le na deu chu a main ingredients an nia centella nen hian a that le na deu chu anti-inflammatory kan tiang chi bolte khatiang laka min veng tu kha ani ve pakhata mo bol and kol na te pon tel thawang chu so in chamomile te chu thingpuya khana tam china a common de berin ka ringa thingpuya hianin anin na sa a thingpuya in po a thana to kom thawa tin skin care an tel po hi a tha maya chuwang chuanin thil tha ve tak ani o chamomile hi for all skin types ka tia chu ti ro chon winter lai chon dry skin over ang chi kha chuanin tlem chuanin du khop lo de mai theya ma se ka normal to wang hianin kan tinge a hydrating viau tho ke ma chuanin mo ka du tok tho maya ma se dry skin over u chuak ang chi kha chuanin indu khop lo mai thei dewana ma se a chan chu a heavy u chuak lo mo ma se a hydrating thave viau tho oily skin ten normal combination skin chuanin du don lu tuk aman thei vek chuanin adot le chuanin calming serum tho nia the calm soothing serum an tia hi abur ania packaging ania moi to vet khop me hi Antoler ang tho khan centella le chamomile kha anron main ingredients le ni a texture hi gel type de rewania enge a lightweight lutuk thawa gel type mani se mo aral zung zunga vuna lu cha alu zung zunga chon ka man mai ingredients kan enve thuang he hi chu a ingredients ha chuanin aloe vera om le a chuanin centella aloe vera ma sabela oma tamber tina chuanin centella om le a chamomile oma chiang san licorice root extract om le ta chuanin
which is a lom to lo thunga chuan rosemary leaf extract kha om velia ta hianin hyaluronic acid to ma chuan camellia sinensis leaf extract kha om bawk ani green tea extract om tel ti na ni chuanin soothing serum ani bawka soothing lampang khan ron war khop maya aloe vera ni ngala centella ni bawka green tea ani bawka chamomile po ani thaw aron mang se khop me o toner ka mang ma sa le phota san chu ka mai aro deuh to wangin chuan tuna an serum kha ka mang to don ni two pumps si to tu ka alan tamnan 3 pumps ka ron mang me ni kha gel type ania a lightweight lu tuk thunga ban man sheo mang chi kha ni lawa huna alu du me chuanin a toner ne la man copy ka suggest fe wa chan chu engel a combination na tha ka ti soothing calming la ma khan mo combination na chalu tu ka chuan he serum hi vuna ti kam chatopa an website and discount hi chu om ve do rang thawa an website a chuan discount te ponin lei thei mai thei ti kha ni te ra hey chong me chung khan a lo zo de ra vuna khan mo a chavia oni ti me ang vuna alu zung glow finish po ani vak chuang lo toner ero kha chu tlek mina finishing kha ban de we mo ka te han noi tam deuh khan mo serum hi chu apa ngai viau chuan facial oil che kan hmabak to chu mi ma chuan in moisturizer ka hmang lop don moisturizer man ma facial oil man hi ka du lawa ke ma big hi chuan pante pona man thea facial oil moisturizer ma chu mi zo a man non le thei thawa nge dry u chuak kan ni kha chuan mo ma se ke ma chuan angai lawa tin moisturizer man zoa man hi ka du shim zo ka facial oil hi chu chuanin moisturizer man zoa hianin enge man ngal thot tu ra ni lawa rei lote atina minute nga vel tal kan kha ka moisturizer and settle nuwa khan kan mang don ani hei hianin facial oil hianin vun rolu tuk tur te a hne ve a hne mai ba ka a en kola vun phuli brang tiang si te mo mai phuli brang tiang si kha chuanin ka man main ama hi lo soi la te ro chan chin hi a chan chin hi te to pela Biochar Restore Night Recovery Face Oil intia hei hi abur ania buriti plus hemp kha a main ingredients anon manga ingredients enang ingredients are chuanin triglyceride oma squalene oma chuanin squalene chu alara te ro chuanin rapeseed oil oma he po la chuanin primrose evening primrose flower oil kha om le boka he poi alar viawa chuanin jojoba oil om le a buriti fruit oil oma he kan shet ngai vak karing lo vitamin C tamani buriti oil buriti ni chu buriti oil a hianin mo chuanin beta carotene anti boka carotene chu he enge thei ate po ma thai ate po ma he arong lo siam tu tomato te po alo ti sen chek tu ang chi mo carrot te arong lo pe tu ang khania chalu tu ka se lu tu kan khania chuanin he ba ka hianin oat kernel oil oma chuan olive leaf extract zokani hi oma chuanin olive oil a fruit extract om boka hemp seed oil oma chuanin lavender oil om boka chuanin ceramide aneya ceramide hi chin hi a om bok ani facial oil ani boka skin barrier tana cha oil mai baka skin barrier tana cha ceramide ron nei tel thap boka a chakop mai hey recovery oil ani boka ceramide oma enge ain me khop mai ceramide chu kan skin barrier ti thatu ti chaktu repair tu te kan dia tero khang wang khanin enge anon da tel hi alomum ka tia chuan a texture hi han en leila tero hei chu arong po a oil rong khop mai engdeu taka fal ni ka fara ka bana a heavy lawa ma hi mo rin ain hei amom hwalang khani lawa
chu ti ro chun oil ani na glow finish chu a pelo thei lawa ka tia chuanin tuna hianin ka hmaya fal thum vel ka hmang don ni tok viawang 1 2 3 ka ti hani deuh deuh ka soyang khan mo hmaya i man ta mangai u chuak lawa in drive viaw chun farli farnga te po hmangula pui chuang lawa drive ak lo tan chun far thum kha tok vel viawa I adai zai tok vela I a u chuak lawa hmaya akai royal Maya akai rual moi tok vela I put shom si lo khan chu I atok maya chuanin hei hi vun ro anhea vun enge phulip tan po tha chuanin zana han mut pui ula singa han thola in vun hi alo nem enge alo ti sofang kha tiang chi kha nia mo lo ti nem ang chi kha enge vun kha I ati khisela ni chu he oil hianin chu indu ve ka ring winter life page chuanin aman chi viawa I atha ka ti chuanin khati zong kha Bikil products ka ron review theite nia indu ve chuanin anhwai khan achana tur website link ka lo danga ilo le ve don ya ilo chang ka pin lo hlok pui ka be se ya ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak zel tun ka som se video le pe ka kain hule chho don nia